Ge leke hambai sini media bai arno ge tini sing hai no hai oja go media ron bus kang sing ma phai phika to isa reply rogani bangoi kong kemo hai thangnai 25 tarigo sing sini East Telemara Division IPFT trop থেকে IPFT ইউড IPFT IWFT TNER PPP যত পাল মিলি গেছেন sini Mongya kami blok ni BSC chairman Sunil Dev Burma je boni durniti no tei sing apro press meet khaika nge abo press meet khaimani ke sini oro yago proman botongo je bo durniti khaimani abono tei hai no hai miyago 27 tarik April 2022 ni salo je sing press meet khaimano boro hai no hai reply rafika je East Telemara Division ni President Gobindo Hori Jomatia je Mongya kami RD Block BSC chairman ni je mangno botnam khaina bagai tatal kok sagoi abo prosar khai ni je bro kok samani abo no hai no hai tini sing reply rnai kok kemo hai je mi ago bro press meet khaima jago je Kishore Dev Burma boro obo porisoy rokha Telemara district assistant secretary hnai bo oro porisoy rogo ke abo blai lasima singsa boto kono assistant secretary podo krei IPFT ni ge boto sakangke joto no saimano Telemara division ni joto brok rok boto CPN 25 ta bosoro je Aframora edisi village ni ngei bo apro vice chairman tongna CPIM ni garo jaga kwangma boni durniti rokman jagai bo CPIM ni party ni bohiskar khaijaka bo suspend khaijaka gahai no hai thangnai 2018 Bidhan Sabha ni sikang bo BJP go join khaika ge BJP go join khaimani bisingo IPFT BJP sarkar phaika 2018 go ge sarkar phaimani ek bosor kayakho akheno bo hai no hai BJP go durniti majak phikabo or kisuta local leader ngi bo sam khaika BJP go ge sing khana kha kwang durniti dororono thokai samani tei ponche dogo kokbang laika siar rok tokro laika hnai sing khana ge BJP ni borwaini bo case khaijaka hori jomatia bo niye social khulogui press meet khai ba bo haige abo to kisa lasima sing sabo hai kok samaro abo to sara dunia joto janija YouTube channel khulogui abo janija income kaise kisu to khai dong joto oro kono samhaya khaimani ba bo khaimani kono krei garo jago bo warning rote kha oro daiti bono channel no delete khaidi ba bo khaidi ek case khaidi 100 bar khaidi case abo tong abo case khen kono pro toma oro kono pro kri haya khaimani je oro jaga channel je flugmani abo channel kono jaga flugjak tongu tirpuri khorang flugjak nini surang sati channel flugjak tei nini abo dongo TV flugjak tei kono channel kono flugui tongu abo bele khela sima singsa goro jago je Mongya kami RD Block ni BSC chairman je Sunil Dev Burma no manhani khayo hnai je kok samani abo manhani case khaini hnai bo saka khai hajar ba khai case manhani khaini case khaini abo je sing je kok samani abo sing kono dino tatal kok saya sing kobui no sagu je IPFT go je tatal borok bo kono dino tatal oro tigimaya party go je buino thoki chanai buino pode por lo flugui je nosto khainai abo sing kono IPFT go sing jaga roya haini bangai sing je Sunil ni biruddhe sing high level o sing already sing copy roka sini je boni je durniti sam khaimani abono daiti boni asok khaino norna bagai je boni block chairman asok khaino bo sing norna bagai sing already sing kok salai peka nge IPFT BJP je sarkar abono durnam khaimani klainai bono joti nori angke gahaini bangai abono daiti norna bagai sing already sini high level authority ni thanigo sing khobor hoka sini party ni je kuchu level sini boron ganang sini party ni president sini Sarmebar Kumar Jomatia tei
General Secretary sini Sar Dhananjay Tripura tei Sar MLA Prasanto Debborma borong thani bo sung copy rokha daiti ti borong action na bagui ebo haike sung samtangi tongtabo inge haini bangai angte kaisa sagani musugu je oro jago je miyago je bonmitro je forest department ni tei je jaika project ni je bonmitro honoi je Mongia Kami RD block o je 14 ta panchayat do je 14 জন bonmitro tongo proti edisi village o gor jago kisu borongni je borokno tei je bonmitro manai rokno tei oro je kok saroka gang saimi oro jaga je ang khanaka je khorok nei oro attend to honoi khanaga je miyani borongni fresh je borokni khanigo je rangnamani je block chairman Sunil Debborma je u public rok je ang kok khalai hobu je 8 taka rangma rokha ba 8,000 rangma rokha borok kok khalai je mobile recording tongo je ang kok khalai nei rok to tini sabo Mongia Kami RD block ni je bonmitro manai Manik Debborma edc village ni Rilal Debborma bani ni sokol thai sajak ang block chairman rang sanjagoi hara 3,000 taka rangma rokha ni bo sajak amo te proksa tongu ti korma edc village ni Sunil Debborma bo hike ST corporation luna na bagai party go 2% ke rangmar nai hinoi hara mane 6,000 taka rangmar nai hinoi boni khani go 6,000 taka rangmar hokka hinoi anoro je kol hajar tongu je tin to party no hoite kono percentage nai asun loan manai ron kono percentage na mani kuri party no hoite je Sunil Debborma je ST corporation loan nai hinoi 2% ke rangmar nai hinoi 6,000 taka rangna mani abo abe kuding go tong hoite je agriculture department hoite je kwai bagan thaimani boni scheme tambang bangkhang ni উপর নিচে 35,000 বা 18,000 40,000 বাকি স্কিম হাজার tongo je Maharanipuर edc village ni Bidan Debborma boni khanigo bahaino 2,000 taka rangna homani anoro recording tongo te olok Debborma boni khani bahaino 3,000 taka nahormani anoro recording tongo borok jano sahormani public rok jete kaisa Jitu Debborma bonoro huje bono sahor khatu je bongke rangroni yahnoi anoro je mobile recording bo je kok sahormani au recording no angka media ro ndu sango naroni Amongke bonmitro ni romai gorjago prai 5 jonani je patik rok je ano phone khaihogoi je rang marnai rong rok jago proof tongo go recording no ang proti media roni thani ang u recording no ang ya free ronai niro jotono je telemara division ni joto je chini lukurok jotono saiman nai abo sabo kubi sabo tatal kono dino tatal borok rok tiki maya ka mane kubi jago abo already kamai ma thangnai tatal borok rok behain bangai chini IPFT जों समाय tangjak ya phangsimino dof hani bangai hani bangai जों samu tangna hingko sejak जों oro kono dino जों tatal borono जों jaga roya जों oro kubi khene जों samu tangnai dof hani bangai gahaini bangai joto tapukte kuk songrang ang koboknai abo hai tatal borono thanigo loge roya tongna bagai ang koboknai gechini East Telemara division ni joto committee ni adom rok ba chini primary ba onchol joto level ni jara committee tonglai rang koboknai jahate block chairman Mongia Kami RD block ni chairman Sunil Debborma bobai krengyai tongani bangai ang koboknai mane jahate tatal borok bai जों kubuliai tongnai bono already जों party ni suspend khaigani bangai जों already kagos pathokha जों bono jodi si bono nar party ko jodi suspend khaiyangke जों joto chini East Telemara division ni joto committee ro जों joto resign ronai जों
bono jodi si Sunil Dev Burmano जों suspend खायangke ba bono party ni noriyangke जों east telamra divisioni nini IPFT youth IPFT artisa IWFT tipra phankra bodol jotun जों resign rogoi जों asogoi tongnai aboke जों sini kusuk level high authority sini kendra committee ni thani जों abono जों kobok bung gahai mangi asuk saino kokpairkha jotun hambai